Mwongeye kwirirwa bakunzi ba Sport Update, amakuru agezweho y'aka kanya ni uko Rayon Sport imaze gutsinda Espoir ibitego 2-1, bikaba bitumye Rayon Sport irara ku mwanya wa mbere, irara ku mwanya wa kabiri n'amanota 55, aho irushwa na Kiyovu ya mbere amanota 2 aho ifite 57. Biraza gusaba ko Rayon izatsinda umukino izakurikiza izakina na Gorilla, aho Kiyovu izaba yagiye gukina na Musanze ku kibuga cy'i Musanze. Bigoranye ko Kiyovu Sport izavayo, bizaba bigoranye bya hatari kuko kiriya kibuga cy'i Musanze ni kibi bya hatari, kandi Placide ubwe yivugiye ko ikipe imuba ku mutima ari Rayon Sport. APR Rayon ubundi iri gusiga APR amanota 2 aho yaje kunganya umukino yari iri gukinana na AS Kigali, umukino wari wikomereye cyane aho yabanganyije igitego 1-1. Kiyovu nayo yananiwe gutsinda muri iyi weekend ikipe ya Mukura aho banganyije 0-0, aribyo byatumye Rayon Sport ihita izicaho igahita ira 55. Ikipe ahasigaye imikino 3, ikipe izaza kwirangaraho muri izi zose ko ari 3 izashiduka izindi zayitwaye igikombe. Urumva ni ibintu bizaba bigoranye, aho muri iyi weekend andi makuru agezweho nuko muri iyi weekend ikipe ya Rayon Sport y'abagore yazamutse mu cyiciro cya mbere nyuma yo gutsinda Ntasho ibitego 10-0, ibitego 10-0 mu kibuga cyo mu Nzove, akaba ari umukino wabereye. Kugira tugumye kubana neza muri ibi biganiro nzanabagezaho, kora subscribe, tugumye kubana neza muri ibi biganiro bya Sport Update, amakuru azagera abagezeho nzagenda yabaha ku bwinshi.